Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita akan menziarah seorang uncle yang bernama Yap, yang telah kembali pada fitrah pada tahun lalu bulan 8 syahadah, bulan 11 daftar sebagai seorang Muslim. Jom guys. Alhamdulillah, seperti mana saya bagi tahu tadi, Uncle Yap ada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Jadi kita akan jalankan interview kenapa Uncle Yap boleh memilih agama Islam. Uncle Yap. Ya. Okay, Uncle Yap saya ka hồi quan trung con anh số Uncle lui dị Islam ấy, anh đó lui kinh Islam à? Why against Islam? Ha. Because of you that Islam was Sunnah as a religion. Tao religion Islam là chun Nếu anh cho cái thành được hồi calling ấy. Because nó cũng yang bài trong xe, sao có yang izan Azan azan yang bài gì á, yang whole world trong xe rồi. Sang tới trong xe là what's up vậy đó,我未困，未困啊，嗰陣鬼去跑米路去啊，我就米路跑落去唱到阿zan蛋，咯，我留埋要，我就成日啦，可能我係咪你 friend， 我將我按你講你買啲，你講住你是阿拉橋嗰度，咁我說阿拉橋嗰度就去啊，你嗰度，so I come to this state as a Muslim. Okay, Uncle Yap, lúc mà mình message for hồi lắng khóa lắng cái video lắng là, mình message họ yang so that yang người feel motivated. Cái hàng này, những lần đi đối với kỳ có đấy, lúc chịu Islam lúc chịu sugar. Chịu Islam chịu sugar, Alhamdulillah. Cái hàng này đó. Uncle Yap chơi toàn bộ họ luôn họ luôn quay chi chả. Oke, aduh lah. Berarti nak cerai si ang cerai cai mah. Iya. Bos yang Oke, cerai kau lah. Pun piu chia lah, champion chia lah. Cerai ang cerai cai. Oh. Alhamdulillah. Kamu siap lu Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kita pun telah ziarah Uncle Yap, di mana dia mendapat hidayah melalui azan pada bulan 8, di mana bila dia mendengar azan dia menangis. Itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, semoga anda mendapat manfaat daripada menonton video ini. Sila share dan war-warkan video ini supaya lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat, insya-Allah.